Mentah kesni ki nong di Madan, lalong kumba penbori ki ban mi Madan, nakadaw ba ka sarkar, ka le turmur, ka penkenyan, berkampat yaw, ban penbet, ya bun ki kendrum kendram ki ba mi hapor ba kerja ya ki nong di Madan hang teha kendailan, bat ki kendrum kendram ki ba ka PTVC kala ban penbet, Andre, hadu mentah. Lamdan ka jingkot PTVC. Last ka PTVC ka syong hauar pulai tarik jong Jun. Haka kendai ber ar pulai tarik Jun le ka sengjungi ka boykot. Kreatif ikata nakadaw ba ki ai turmo di COV. Bam dei hok panyo ki yo. Ba ki babun ki badai hok panyo ki khamyo. Mentar ngila submit yaki. Daki jingtho tek patek. Yaki ba nriu po tam. Badai hok pan yo COV ki ba syam hak kendai lat ki bampat yo Andre hadu menta ki empat penbet je kata ka ike mudur mo pi kabasuk bahaya ki pan ngap menti pan pendo ja ki katu kan ni ki long yeng la arta yo tam menta par kali kita daw ki ba penmi yang isha Madan tagasi ngina dawa si dawa pa ka PTVC ka de ben syong no marmar pat menta ka sniru ka jing dawa hak khwat de ka de kata balai ka hap syong ka PTVC marmar ningkong ban pet ye gitu ki baladu ye gitu ki COV ha kendai lat ki bade hok ban yo kam ka tu kam hapo asisni arsni lai sni ngila ban pendek ngim kwa ba kin chifon ki brio individual na municipal office na marbakat kum ka an kam de ka benta jong ki badale akum ta ka apjing ma kala ban long ba ki phone ye no ru ban wan sim COV Shim na kapisa tingka, but kaplela ya ka corruption ka ba harukom. Sa kabaar, ni kuha ban pensngawi ka sarkar, banado ba dep ka to ka survey. Kabaningkong ka survey ka ba mi kat saus pa atam ki kerteng, hang turu kidang don kijing bakla kam dehi kat saus pa. Ngila pen kedaw ya kata, taka ba peniki kot kisla. Syaka municipal, syaka TVC, syaka DC, syaka special officer ru. Hadin ba mi badak ko ka survey kampat don kata ka claims and objections. Kabamut ba? Syaki wei ki benta jo ka social long. Empat dep kam. Ndeng yo i kata ka jing berngem. Ki kwa ban le khnang ban pensyong sie di kinong di Madan. Bangin kendang no ya pi bangin weng no bangin tepsata bangin kum no kin le kom ta. Haba mangi happy TVC ngi tep shy bangin pat syong ngi pat ya kran syaki wei ki benta jo ka social long. Kampat dep ka kamram ban dep kata ka claims and objections. But day nagini kita bangi wan mi kita kasi. Kajing dawa ka long ban syong ka PTVC marmar ban penbet ki kendrum hang teh kendai lat. Bat ka balai bangin dah hapan ya kran sa ki ki benta jo ka sor kan hap dehi ka PTVC. Lam kom ta bakin sange kajing berngem kajing kran klebiet kajing kran biet. Halor kata kajing kendang jo ki nong di Madan nama ka supen kende ka supen syong siere ki. But pihapan so to babun kinong di Madan kidai ki bahapan plan man kasni panlit het mar panlit het chur na em haba pp le bene kini ki am kalong bapan syong sir bapan kulmar jingmut jing perkhat but kimla asyu tang bakin kamai sup tingim pedang ya kum kene ka rukom le thongbo joka sorka Ongai pi last bakasyong di apulai tarikmu Jun bental apoy August mudur mapi jing sisa hakapor padang le kategori relocation it should have been a smooth transition mangiru we wanted a smooth transition balikan pendu singi yaki nong di Madan jadi baki manjur lut baki hun lut di komsna ki stall bal abyang ki everything la abyang lut don ki badu balikan mi ke kajing persya kalau ada benda ka kajing yarisan nama kajing job ka di ka jongi te ka seng jongi te na mangi bawan lam ya kaan mangi ba negotiate di ka pajaka hang to kam de ka sarkar baka ai da ka mensim spoon ndadai baka sarkar kala asu be sanu klam da per khat don yo nam don yo ning kong ti kimut pan knyat stu sapo
Kadai na ka jing Trishtom jong ka Meglan Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Pakadon menta ka to ka jing relocation and all that. Mereka di haki minutes haka jing ya rai. Adon ru kata pakadai bendon ka respacing bendon. Nama kita nanti kita jing dia. Komentar kita kong kita ratang nanti sang badi sok teh kita sok. Kidi kibri kibayat nanti apa shit. Kiwit you gitu. Badi kuat, badi secret. You know, an gila ya crunch pangkata. Mentari le kila akalaktin biang what ya ka depan lagi minutes jong ka meeting. Ya ka muda frontage ru. Jing sisa ka di benda ya vending zone. Gila ya rai kata hakap BTVC. Te manu ba penkela. Hatongin pediang mola da si marway don ba penkela ya kini bang gila ya merging mode, gila ya tai, gila ya rai. But ladang isya, bah hakan ka kam sa kanong ni badan, hakan ka an kin pen kum ni. Sian kan wan ka poru tin. Makiwi ki an ki badai ban penya pet ki kam ka sor. Ya kita rukin le don bo. But menta kala bendai kinong di badan. La syai kin sadai sad kiwi kinong song kan sor long ban mat ki. Ladang juga, ini apa tahu benda ada kumpul, tak lupa. Aduh. Kuni ano ko ang gawa to ni. Punjak dia kemarin kemarin kan salong kita. Ladang isya. Batang kaan